mazobuka i-wastage emkhandlwini eTheku sithe kuma projects ethu sifuna ukuthi siqinisekise ukuthi ne-insourcing. Insourcing ke abantu abaningi babe reduce ekutheni nje ukhuluma ngama-cleaners kuphela nama-security. Yes, kubalulekile ukuthi we must insource ama-security nama-cleaners ngoba iningi imali emosheke emkhandlwini eTheku. Mawuzobheka nje igadi lilodwa eligada umasipala ebuilding lakhona uthola ukuthi ukhokhela u-35,000 kuyikhampani leso inikwe tender. Kodwa yena umuntu ugadile ngoba kunimvula usemvuleni uyanetha uyagodola uhola u-6,000. Now bese uzothi yabuza kuthiwa hayi ayikho imali. So ke ngenhlanhla mfoka baba I've been kumasipala for more than 15 years. I-experience yami nokuhlala ku-executive committee for more than 7 years kungenze ngakufunda ukuthi inkinga kuyona imali, inkinga i-political will. Ngenhlanhla over years ngihlale kwi-finance committee la khona I have a full access ukuthi umasipala imali uyisebenzisa kanjani nanokuthi kukuphi la ungasave khona nalapho ungakwazi ukuthi ufake khona imali extra ukuze kube noshintsho emphakathini. So ngiyakholwa ukuthi i-insourcing yama-security kune report eyaphuma mfoka baba after sifake imotion nje-action SA sifuna insourcing. So obviously i-report uma uzothiwa ama-officials sineze i-report yositshela ukuthi ungani we can't insource. They give us the report justifying why you can't insource, but siyakholwa ukuthi insourcing is possible and can save money eningi, but more than just saving money mfowethu we need to give abantu dignity. Yabona isithunzi somuntu osebenzayo njengoba ngisho ukuthi njengoba unimvula kunomuntu omezongena emsebenzini ngo6 ugijima emvuleni akana ama benefit akanazo i-housing allowance akana stability so ukuthi ngiyasebenza ngoba the following day ngafika for 2 days elove emsebenzini khonje indlela ngoba akana ama benefit akanawo i-protection yomsebenzi. Kunabantu who've been with security industry for more than 15 years, 20 years. They still under contract, working for someone else. Ohleli yena eholiday kodwa yena la unethwa zimvula. But more than that, ngibuya le nqalasizinda yokuthi inkingi ikuphi na. Uthola ukuthi insourcing izosiza ngoba sithi aqashe oplumber nama electrician ngaphakathi emkhandlwini weTheku. Ngoba uthola ukuthi companies are exploit abasebenzi kanti for the same time uthola ukuthi kunalento yokuthi amanzi wethu awekho nje uthi uyalandela ukuthi kwenzakaleni kuthiwa hayi someone close the valve bese uyayibuza why someone can close the valve. Uyabona yini awekho ekuseni avala ivalve affect umphakathi, but i-research has been conducted iyakhombisa ukuthi kunabantu angisho bonke anguqualify lokho mfoka baba angisho bonke somabhizinisi or plumbers, but khona aba actor as criminals. Ngoba mina ngibona ukubugebengu nje ukuthi wavela usuvu ekseni wena ngofuna ukubenefita uthole itender yokulungisa ipayipi uhambe uyokwenza inkinga emphakathini ngokuvala amanzi noma ukhoza iproblem ezokwenza kubizo wena nenkampani yakho unizolungisa. Khona abakwenzayo angisho bonke, khona abakwenzayo bayazazi abakwenzayo. Now lento ke ikhomba ukuthi umasipala uzu-address lenkinga yamanzi eThekwini kuzodinga ukuthi qashe oplumber ngaphakathi ngoba lama companies lana anikwa amathenda vele aqasha oplumber qualified ukuze abasebenzele bese bona behla nje bethola itender. So sithi ke ukunika lo muntu itender o qualified plumber nomuneza umsebenzi opermanent kuzokwenza ukuthi nabe akwazi ukuthi usemsebenzini ngeke umuntu athi umsebenzi wamasipala ayovala ama valve ngoba vele uyahola ephen kwenyanga. So sithi ke nalokho kuzokunciphisa lesigebengu esikubonayo benze kakhulu kumasipala weTheku. But okunye sikubukayo mfowethu ilento yokuthi umkhandlu weTheku sokunesimo la khona ubona ukuthi ayisekho nje order awusekho umthetho. Ingakho ubona kuchanasa nje nabantu bangaphandle abangena imvume. One of the pillars esikhuluma ngawo kakhulu ukuthi must be law and order. Uyabona ke uma kunomthetho umasipala kuzoba ne-order kuyahambisana. So sikwenza kanjani lokho na sithi ngoba sibuka ama-solutions kakhulu lama problems. Now unabantu wayi-check ama-building uthwala nje abantu abaningi illegal foreigners. Kunabantu abadayisa ama-drugs, kunabantu abadayisa iy'ngane lapha ema-building o-Point nako-Russell uyayibona ziyenzeka. Now kunabantu just invade ama-building uthwala nje la kuthiwa unomuntu olendoda akaziyo ukuthi ubani kodwa kukhokhisa abantu iy'mali. Now with sithi-ke nje-action SA masingena emandleni sifuna ukuthi kube no-Metro Police Unit. Le unit lena ezosebenza iqonde ngqo
ne-issue illegal immigration. Okay. Ngoba asikwazi ukuyibeka in isolation nje beyodwa lapha kude. Kumele kube nendlela yokuthi ungalokhu ukukhuluma ngalento ukuthi i-problem. Umbuzo uthi njengomasipala yini oyenzayo wena. As much as ukuvala kwamabhoda kulele kuhulumeni kazwelonke no Home Affairs no responsibility uyenze amasotsha nendlela yawo, border management nendlela yawo, kodwa as a city siyakwazi ukuphasa ama-bylaws ngoba there are 3 spheres of government. Ungezwa abantu bethi ayikho into engenziwa umasipala. Okay. Umasipala ayikho into ongayenza kumabhoda, kodwa umasipala khona ongayenza ngabantu asebekwi-city asebefika phakathi. Ngoba isibonelo nje sithina kumele siphase umthetho ozothi akekho umuntu wangaphandle ozoba nebhizinisi elokishini. Okay. Masingene emandleni. Okay. Now angithi ke sokusho ukuthi ke le unit kumele enforce umthetho. Angithi nezi council siphase umthetho. Then this unit under metropolis will then enforce umthetho. So ukusho ukuthi amazwi while amasotsha ebheka amabhoda thina asibheke okwethu ngala kwi-city ke manje ke ukuthi kuhambe ngendlela ehlelekile. Kungabi nabantu abangena nje kuthiwa kunomuntu epoint osatshwayo. Kodwa sino metropolis uthola akukwazi ukungena umuntu lapho. So ingakho sithi umetropolis wethu uzoba responsive ukuthi ube ne-unit ekubhekene ngqo nalezi zinto ey'bhekene nobugebengu obenziwayo. Nanokuthi ke uma unomthetho kwenza kube lula ukuthi ukwazi ukuthi amaphoyisa kumele enzeni. Ngoba ungenamthetho oyi-bylaw kuba nzima ukuthi uzothi umuntu ahambe ovala ibhizinisi lo muntu ungenamthetho othi ogunyazayo ukuthi akumele wenze ukuthi la kwamasipala weTheku. Mfowethu Mnqango, ngiyafisa ukuthi ke sibhekele ukuthi umlaleli khona ekhaya for ibenefit yakhe kuzokwenzeka sibheke kulona ke ukhetho lo hulumeni masekhaya. Sibonile ngempela sonto iqembu Action SA likumemezela njenganalo ke ulungele ukuthi angaba usodolobha walo ke iTheku. Mhlawumbe umbuzo osobala kumlaleli khona ekhaya ongekho familiar with ukusebenza kwamasipala nokusebenza kwemeya nokukhetha kwemeya uma eseqokiwe ngokweqembu umnomzana uZwakele Mncwango. Iliphi iqhaza kumele lidlalwe umphakathi ekutheni nagcine bile imeya bewubona umsebenzi wakhe ewenza eveza ukuthi abantu babhukuda olwandle kumele ngabe livaliwe ngenxa yendle elwela ukuthi kungasetshenziswa imali kwimicimbi engezobenefit abantu abahlala ngaphansi kwalo ke iTheku. Iqembu laselamqoka ukuthi angenele ke umbango wokuba imeya. Mhlambe ke umhlalo osekhaya ehlaleni yini kumele ayenze ukuze aqinisekise ukuthi iAction SA ebona uMncwango naye uyambona uMncwango ugcina kufezekile iphupho lokuthi abe yiyona imeya? Ngokwesystem esina South Africa unfortunately asebenza system le yokuthi abantu bakwazi ukuthi kwi-ballot bakhethe umeya njengoba kusokwenzeka ko-America. La eSouth Africa umthetho wethu usivumela ukuthi uvotela iqembu likhiphela umuntu oyena kumele lapha ya. Okusho ukuthi abantu bakithi noma kuthiwa ungayicabanga i-Action esemqondweni wakho, kodwa mabuka iqhaza likaMncwango njengomuntu oyena osethuliwe ukuthi ngaba uzoba umeya waseThekwini. So kumele kube ukuthi ke ngomhla ka4 kuNovember uthi cha uzovotela iAction SA ukuze uMncwango akwazi kuba imeya, ngoba uma ungavotela iAction SA ngeke uMncwango akwazi kuba imeya. Ngeke kwibhalo ufica uMncwango uzofica iAction SA. So ngamanye amazwi kusho ukuthi by voting ama-candidate nakwi-PR uvotela i-Action SA uzobe kusho uMncwango umnika lamandla ukuthi akwazi ukuphatha. Isicelo nje umuntu anaso ukuthi siyaqonda ukuthi kunamaqembu esiwathandile sizalo. Kodwa ngicabanga ukuthi into somele sikhule kuyona manje ukuthi we must love our country more than our political parties. To a point yokuthi here's inselelo mfoka baba ukuthi noma wathi uyi-Action SA member uMncwango mayinike ithuba for 5 years engakwenzi lokho athunywe khona, nawe njenge-Action SA member akumele uvotele uMncwango again, akumele uvotele i-Action SA again, ngoba i-Action SA iyona efaka uMncwango emandleni. uMncwango uma engenzi kahle ne-Action engenzi kahle, why kumele uphinde uyinikeze i-chance? So ngiqonda ukuthi amazwi abantu ke sikhule ngwe-level of i-democracy le ukuthi singabi kakhulu too loyal to amaqembu ethu, ake sibe loyal to our country, ake sibe loyal to i-city yethu, ngoba i-city yethu zilungiseke izodinga ukuthi sibambisane. Ngoba enye into ebuhlungu mfoka baba ukuthi mhla ka4 kuyavotwa, kodwa uthola mhla ka10 November the very same people over the council labo sebatoyiza
sebethi alenzi kahle bona banikeza amandla and kunamakhansela arrogant ngalendlela ukuthi ayazi umphakathi will vote them again abanandaba ukuthi wenzeni so ingakho amakhansela ukuthi umuntu behlala emlazi avotele emlazi within 3 months 6 months evotele emlazi ehlala emhlanga sesukile emlazi uzobuya ngoba nakho esekhankasa futhi aphinde emvotele futhi aphinde futhi behlala khona akawazi usizi labantu basemlazi ngoba ubashiyile yena wahamba ohlala kwenye indawo so yikho esithi kubalekile ukuthi abantu baqonde ukuthi amandla akubona nanokuthi ngicabanga ukuthi we need to reach a point yokuthi asiyeke ukunormalize the abnormal. Okay. Ngizokuchaza ngisho ngani lokho. I think inkinga esibhekene nayo we've normalized the wrong. Uthola ukuthi isibonelo nje emlazi kuzophela 2 weeks amanzi. We've normalized into njengalezo. Uthi uyabheka kwisabhabhu. Kusho umasipala makuthiwa amanzi awekho ama calls asuke ngena uyabona ulaka uyaluza ba residents ukuthi usuka amanzi engekho emhlanga noma eWestville. I can tell you ukuthi usithimeni sengalele yabo kodwa emalokishini we just normalized it amanzi awekho uyavuka akabikho hayi ahamba sikazi 2 hours abuya ahambe we've normalized engamela bezhe normalize uyabona so we've normalized ukuthi kune situation ukuthi akunomuntu asema drugs nje akenziwa lutho akenziwa lutho kuyaziwa nje enye into ila kwamasipala we've normalized into yokuthi amakhansela kube sengazi ukuthi iwona anamandla pheka abavoti kanti ikhansela yabo nje iqiniso mfoka baba singamakhansela sonke mhla ka4 every councillor will be unemployed. Okay, will be unemployed. Ngamanye amazwi kusho ukuthi ngomhla ka4 wena njengomvoti uzoba umqashi waleli council. Awukwazi after mhla ka5 wena somonqe ikhansela how do back umqashi umuntu omqashile because we employ wonke umuntu uzobelindela ukuthi uyalithola nevoti. Exactly. So ngamamazi ufuna ine accountability. Ingakho ngithi osopolitiki abavoti omele bafundise ukuthi kahleke awuyena umphathi kumina njengomhlali imini umphathi wakho ngamanye amazwi uma singumphakathi sikubiza njengekhansela lethu sithi yakudinga kumele ushiye into oyenzayo uze kuthina akumele uthi wena fonela iPA yami wakhala ukhankasa uza kubantu awuthumela iPA kufika uthi udok fika wena uzoncenga ivoti ngamanye amazwi uncenga ivoti noqashwa so abantu abaqonde ngalo ndlela ukuthi ipower yevoti ibaleke kangakanani ngoba lo muntu umfake lapha yana ufaka wena emsebenzini so amaze akwazi bese ibona esemkhulu kunawe wena ube umqashi wakhe so ngakho ukuthi nalokho kudinga ukuthi siphume kuleyo nto leyo yokuthi we normalize the abnormal kufana nokuthi uthola ukuthi amakhansela interferishe nama process our supply chain. Okay, we've just normalized ukuthi amakhansela interferishe akumele abe njalo by law umuntu oyikhansela akahlangani ne-procurement process. Umuntu oyikhansela akahlangani nokuqashwa kwabasebenzi. But abasebenzi nomphakathi have normalized ukuthi mangena amasipala kumele ukwazi. Have normalized ukuthi mangena amasipala kumele nomuntu othize. Why must have sex nomunye umuntu ukuthola umsebenzi wena? And kube normal nje ukuthi hayi vele sokunjalo afethu ayike ngayenza uyabona. So I'm saying so kumele sizame ukuthi nomphakathi ukufike la khona othi cha lento iabnormal akusamele iqhubeke then we cut it. So udinga yini ke thina sithi as Action SA kufanele sifake abaholi abazobaqotho ngokwenele uqala bekhathe leyo nto leyo yokuthi kube nezinto ezirong ezenziwayo igcine imukele. Mhlambe ke kusisigameke uthola ukuthi ke uMr Mncwango abavoti ke baliphonsile ke ivoti mhlambe sahlangana ke isigungu sakhetha njenganomeya wethe kuqinisesa kanjani ukuthi isihlava esesivele sikhona kumasipala because uyiqiniseni ngenakuphikiswa ukuthi omasipala abaningi uthola ukuthi kuthiwa abayiservice kahle umphakathi ingenxa mhlambe yabasuke bekhona ngaphakathi besamandleni. Qinisekisa kanjani ukuthi wenza wonke umuntu ongaphakathi kumasipala i-priority yakhe kuba i-service delivery modern uyicebisa yena? Ngenhlanhla mfoka baba ngaba ne-opportunity yokuthi uma ngenza i-thesis yami ngiyenze kwi-corporate governance eThekwini. Ngenza i-research yokuthi yini engenza umkhandlu weTheku ukwazi ukufika kwi-level where we can have good governance. Nanokuthi yini engenza ukuthi umasipala weTheku kube ne-accountability
ngoba njalo u-AG uyafika athi kunama problems la but there's no consequence management in place. Ngathola ukuthi u-study sami saveza ukuthi no actually ama individuals within the system by majority awekho awayona problem. The system is a problem. So how IPSIM is a problem? Uthola ukuthi na ama officials they go and take a mandate from iqembu kumuntu ongaphandle kumasipala. So umuntu omele ayenze manje masingena eThekwini thina ile ethi umeya uyena kumele afike athi i-action SA njengoba ingena kumasipala nanka ama priorities ethu njengomasipala, kodwa ayikho ehlanganisa ku-municipal manager nabaholi be-action SA outside umasipala. Akumele ube nesikhathi lakho kuthiwa ama-officials abizwe e-office le-action SA njengoba kwenzeka njengamanje, akumele ube kanjalo, uyabona. So kumele ube ukuthi you give u-municipal manager ukuthi these are priorities as per our manifesto, then as accounting officer awuhambe kuyo-implementa lama priorities lana, then thina okwethu as i-executive as ama-leadership we monitor ukuthi ngama officials aya-implementa yini lama priorities lana, hayi interferisha, monitor ngoba kunomehluko omkhulu having interference and nokuthi ukwazi ukumonitor. Now then you hold ama-officials accountable ngokuthi uwanikezile i-mandate ukuthi ufuna kwenzakale ini, nanokuthi if nama-leaders are right. Isibonelo, we are saying thina priorities ethu ukuthi lifestyle audit ayidinga, there must be lifestyle audit where kuyukuthi ama-councillor for example onke kumele kube ukuthi ayacheckwa ukuthi kade ngena kwi-council uphila mpiloni, and then after 6 months aphila impilo kanjani, asithi wrong ukuthi moya i-councillor ukwazi ukuthi uzenzele imali endlela enza ngayo, but phela veza ezoba sobala elandelekayo, yabona. Ngoba kumele mawuthi lifestyle audit bese ngathi you are saying hayi ufuna bebakhulu abanye abantu, no ufuna bebakhulu, it's okay. Ungaba i-councillor uphinde ube millionaire, it's fine, but khombisa phetha imali uyenze kanjani. Singabi nabantu abangena bengenalutho within 6 months umuntu usenemali eningi engazi uyithepha imali. So nama officials mfoka baba, there must be lifestyle audit, they must be checked every 6 months ukuthi baphila kanjani, uyesikwazi uqeda i-corruption, ngoba i-corruption idana abantu ba casual ngayo, ba relaxed. So kunormal kunabantu mfowethu othola ukuthi umuntu uyiclerk kwa supply chain, unemali udlula umphathi wakhe, umsebenzi wakhe nje ukuthi wena ofuna invoice ukuthi ikhokhelwe ufuna ukwazi lo muntu lona oyi-PA uzohamba. Inkinga yethu we've normalized abnormal. We normalize ukuthi hayi ngekhokhela umasipala ungagwazanga, uyabona. Uma siqede lokho so kudinga thina as leaders we come up with into ethi si-instilla kanjani ama-ethics within institution. Yikho ngithe wena mangiqala ngithi i-study sami sikuvezele ukuthi na not ukuthi bonke abantu kwi-system babolile, kodwa i-system ebolile. Mhlambe ngenxa yesikhathi sami ke kuseli kamanenjana inselele enye iyayibe khona kubavoti abakhona eNingizimu Afrika ile ukuthola ukuthi ukufundiseka ngokuvota kukodwa uthola ukuthi akufinyeleli kubona ngendlela eyiyona. Ngiveza lokhu ngelo ukuthi njengomunye wabantu oqokiwe iqembu uthola ukuthi umuntu uzothi ngiyawuthanda umsebenzi kaMncwangu, mayesefika kwi-ballot paper afike akasamfici uMncwangu. Mhlambe iliphi iqhaza eningalibamba njengamaqembu ezombusazwe ukuqinisekisa ukuthi abavoti ekuhlaleni bayaqonda ukuthi mhla ka-4 yini ekumele bayenze, ngoba siyayibona iqhaza elidlalwa u-IEC singeke sawugxeka neze ngenxa ukuthi umthamo wabantu baningi kakhulukazi ngimasibheka khona la eThekwini, kodwa nawo amaqembu ezombusazwe ngiyangibone nayo inselele na ukuthi kumele enze kuqondakale ukuthi uma kuthiwa ukhetho noma iziphi inketho bafinyelele kubantu ekwenzeni ukuthi bafunde abantu. Ngicabanga ukuthi 2 years of democracy fangabe sikwazile ukufika la khona sibefundele democracy. Engicabanga ukuthi kumele sikumukele njengamaqembu ezepolitiki abaholi ukuthi u-IEC usifeyile kakhulu, kodwa nathi futhi bafeyile abavoti. Nathi as parties I think kufanele sikumukele ukuthi asikwenzanga okwenele ukuqinisekisa ukuthi abantu baqonde ukuthi ngoba kunamanje kusenabantu abangazi ukuthi umhlobo phakathi kwe-ward council ne-PR council, yabona. Nje uyovota umuntu akazi ukuthi uvota mayifika kwi-ballot awuthini, yabona. Yini umehluko we-metro
nomasipala abanye umasipala weTheku wakhiwa executive committee not ilokuzane i-system le merit system abantu abazi umehluko yini so ngicabanga ukuthi inseseningi ukuthi nathi si reach out and but nama organization la imele khona ukuthi afundwa ile pool okuthiwa i-democracy funding na kumele abe biqhaza ekufundiseni abantu ayisike angifuni uqamba ngami ngithi wenze kahle over years IEC ufocusa so much makufika ukhetho emva kokunyamalala uyabona ayikho into yenzayo then they tell you about funding which means ugovernment nawo awenzi enough to fund IEC ukuze ukwazi na program of education bafunda abantu ngedemocracy kubalekile mase democracy isho ukuthini isiboyelo mfowethu ukuthi abantu kumele bazi ukuthi imali efa umasipala kuthiwa equitable share le mali ifaka amavoti ngabantu abavotayo mfamncane ngikubambe ngenxa yesikhathi sami kodwa ke ngiyazi ke ukuthi solihlela elinye ilanga la khona sizobe sesibheka sesiyinkankanya ekuthenini ke ukwakheka kwamasipala makuthiwa kunama council meeting makuthiwa ukukhethwa usomlomo kamasipala makuthiwa usotswepu amaqembu ameleleka kanjani makuthiwa amaqembu awumbimbi kumasipala asuke enza yini kuba kanjani la uthola khona ukuthi khona amaqembu akweGNU phezulu kodwa kumasipala uthola ukuthi ahlukene phakathi ngenxa yesikhathi sethu soyibamba la kwanamhlanje sithembise umlaleli sizophinde sikuthola ithuba la khona sobe sesizoyibheka ngoba ibalekile lo ithintayo ukuthi uIEC eminyakeni ewu32 yenkululeko yize uwenzile umsebenzi kodwa khona la ungakafinyeleli khona amaqembu ezombusazwe kukhona la engakafinyeleli khona nezinhlaka ekuhlaleni ezisuke zitholile ifunding kukhona la engakafinyeleli khona ngoba kuyiqinisela imsulwa ukuthi okwangempela kusana khona umhlalo waseSouth Africa ungazi ukuthi iPR councillor necouncillor ama-ballot paper uma kuyokhethweni lohulumeni wasekhaya yini ukhetho lokuchibiyela konke ke lokho sisazokudinga ukuthi sikwazi siyabonga mfowethu siyabakhulu mfowethu abantu abavota mhla ka4 action esisikulungela phatha umkhandlo weTheku Kasami ke mase kanje seyithandeke imizuzu idlule ngemili ke lishayile ke ihora lesikhombisana kanjani ngiyaqinisekisela ukuthi ebesinaye usihlalo waloko iqembu yeAction SA umnomzana uZwakele Mncwango uqokweli lona ke iqembu ukuthi angenele kumbango wesikhundla sokuba imeya yamasipala waloko iTheku igama ngiyumjabulelwa ngiyumondli ngingwakuyama ke sami sibongo uJehova emuhle sangibolekile umphefumulo na kanjani sokwazi ukuthi sibonane kusasa salut